زدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: باب الإجماع. الإجماع في اللغة يطلق على معنيين: أحدهما العزم والثاني الاتفاق. مثال العزم قوله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم. فقوله فأجمعوا أمركم بمعنى اعزموه واعتمدوه. المعنى الثاني الاتفاق، ومثاله قولنا: أجمع العلماء على كذا. فمعنى أجمعوا هنا أي اتفقوا. ولا بد في الإجماع من أن نعرف ما هو، ثم نعرف مرتبته في الأدلة، وهل هو من الأدلة أو لا. إن يتي الله سبحانه وتعالى تدل مون تو سنيد حمد يتد ينتر يجول أن العالم محمد صلى الله عليه وسلم أمون اليمين سبو يرمن يجول صحابة بنفو وجول إهور كلا جوكو دينك بجوكو نوكان ولا جوكي كان دين تابنتنا إهور مكة جرتا كرندر مكة. اللهم آمين. والشرح عنده ويدو Allah yurminamo wadingal dambugal do defte usulul fiqi den fono fottani addugol gal dambugal do o dalil do o do buri jogade dole dalil jidi al ijma'u way goddo inna ko honno wirete no wodi dalil goddo go buddo jogade dole alqur'ana ma sunna. Al ijma'u ko alqur'an wa sunna wa ziyada si sahaba ɓen fof fotti e hunde haray no woodi dalil mum hayso ɓe wolali kaɓe cippi ɗon kono no woodi dalil mi mana ko dalil fottaɗo gollitirgol no ɓuri dalil yeddodiraɗo gollitirgol ɗum. ɗuuɗa noon masalaji tawata no fotta e mum, ahkamuji tawata no fotta e mum ɗi ɗuuɗa, kono ɗin ɗon no jogii doole. o wi alijma fottangol ma fottugol. alijma fi lugati yutlaqu ala manayayn. o wi ngol konngol wiyetegol alijma ka haala arab ingol wiire piiji ɗiɗi ma ingol jogii manaji ɗiɗi, firoji ɗiɗi. goɗɗo e ɗin firoji ɗum al asmu ko fellutugol, pellital. ana ajma'tu ala al amri, mi felliti waɗugol hunde nde. nahnu ajma'na ala kada, en fottani ɗum ɗo. no fira fellutugol no fira fottugol. mana sana ittifaq. o wi misal ka alqur'ana wiigol alijma ta ko fanda ɗon ko pelletti on fellutugol. qawluhu ta'ala ko Allah subhanahu wa ta'ala ko wi ɗon: fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum. fellite ƴette pellet décision ferme o fiyake moɗon onon e ɓeɗi kafuɗon ɗin fof fi waɗugol lan ko faala o taw waɗo e ɓayta décide mimiɗo fawi e Allah. on ɗon ijma ko fellutugol ko décision. gawluhu fa gawlu konngol makko fa ajmiu amrakum bimana izimuhu fellitemo wa atamiduhu tuugino ɗon mo. المعنى الثاني الاتفاق. مثال مولم
سيوي جوني أجمع العلماء على كذا كرمكو بين فوفتني هون دكاري ومعنى أجمعوا هنا أي اتفقوا لغاية كفانا أجمعوا ومعنى بفتني ويكونوا كإجماع فير على توبة عندك هون إجماع عندك ender dalil jidin no ardindira jogagol doole ijma ko martaba mum ko fewndo honto o dowa classede honto o dowa waɗede ene ijma ko e dalil ji sharia ɗi jeeya ka na dalil sharia yankojo woyrun ɗo ɗaɓɓutugol ngol wiƴƴitagol ngol ko e ɗi coɓɓuli ɗo wiƴƴitoroɗen en andinay taw ko honɗum woni ijma ka sharia ma ka istilah anden ijma talen ka daliji sharia sina daliji sharia no lintede ijma ko honto limete ko aranu ka ka ɗimmu ka ka tammu ka ka nayabu taho est ce que ijma ko e daliji sharia ɗi jeeya ene woodi yiɓe ijma ala fes balna hujja kadi few so en wi ijma ko hujja donc en naatoyay fayda ka annasaraɓe naatoyno ɗon honto annasaraɓe naatoyno jooɗagol moɓodira karamokoɓe fussagiɓe maɓɓe ɓen jooɗoyo fotta ɓe fof he itten ɗum ɗo yandi ɗono satti no mettani fi yimɓe ɓe joni modifie waɗen ɗum ɗo fof ɓe halda ɓe fotta ɗum andi majalis ɓe joguino majalis uji ko ɗon ɓe jooɗiɓe injila o ɗon ɓe jooɗi ɓe waɗi modification ko ɓe yahi ɓe tawi ɗum ɗo ɓuɓɓodira e maslahaji maɓɓe ɗi wo e faaleji maɓɓe ɗin shahawaji maɓɓe ɗin ɓe jetto ɓe waɗo e majlis ɓe jooɗo ɓe na ɗum ɗo bortama woɓɓe go yedduɓe ijma go ɓe inni ko ta en naato e ɗum karama ko ɓe yahoya e zamanu go tawa ko karama ko ɓe yettetoɓe tun fayda woodi ɓe jooɗo ɓe no he tigi tigi o ene o jihadi ma ɗum hidde ma ɗum ɗum ɗo e ɗum no satti ɗum yarata civilisation fewni ɗo fewn ɗo junɗo monten ɗum ɗo ɓen woni ijma ko hujja ɓe fof ɓe jooɗi keɓe fottani yedduɓe ɓen ko ɗum ɓe wiiri طبعا احتمال البارد لا يبنى عليه حكم ولا يعني لا يعارض به الأدلة الثابتة القوية تمه نغسه وديتيكم أن يتتاكم نغسه دون يتنكم précaution في إتغول دليل جتابتولي قال رحمه الله الناظم وإني في أندي قول إجماع وي هو اتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه دون نكر على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث ويكون إجماع وهو إجماع ittifagu ko fotondirgol ko fottugol kulli ahli asrin kala yimɓe zaman wuruduɓe ay kono ko fanda ɗon ulama il fiqhi ko karamokoɓe fiqhu ɓen ɓe fotta duna nukrin ko alda e yeddutuɗo hay goto hara waɗal inkari innali ko fottana ɗo ko min ɗum mi yaali ɗum ɗon nokko ko sawabano ɓe fof ɓe fotta ko alda e yeddugol ala atibari e taskagol hokmi amri ñawore fiyaki gadi hadas nde yani ɓe fof ɓe fottana nde o fiyake yanɗo ɗo ñawore muɗum ko hunde kaari kono harmi ma no dagi ma no moƴƴi ma no boni shar'an
tawa noon kadi ko ka sharia dey nden on fiyake ɗon ko yowdiɗo ka sharia na yowdirɗo e aada ma yowdirɗo e piiji goɗɗi goo o waɗi misal on o wi ka hurmati salati bil hadath wano harmugol juuludugol e tayre e hoore tembete ɗon ɗon no fottana sahaba ɓen foop e tabiina en ɓe fof ɓe fottani wonde no harmi tewagol juulida e tayre kanko o taski ɗum ɗon dalil harmugol juuludugol e tayre ko ijma kono anda kono shari o wiye kono ka haqiqa ɗum ɗon no tabiti e alquran no tabiti e sunna hay so ijma aroyi kono hari alquran o nge sunna on tabintinino ɗum on Allah subhanahu wa ta'ala yamiri ya ayyuhal ladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq haka gasno lalma sallallahu alaihi wasallam maki la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahadatha hatta yatawadda e riwaya goɗɗo goo la yaqbalu Allahu salata bighayri tahur don siɓe fottanoyi kono hari har dalil on hari tabiti almuhim si tawi yimɓe zaman karamakoɓe zaman ɓe fop ko alda e kala tasketeɓe konngol muɗum ɓe fop ɓe fottani fiyake ñawore e ñawoje sharia haray ɗum no woni hujja wawi wadde misal ɓe fottangol lontingol aboubacre taban lontingol nasbu al imam hukmun shar'i toɗɗogol lanɗo o ardo yimɓe ɓen ɗowaɓe naɓe ɓe ka moƴƴiri toon ɓa yimɓe ɓe gasta e ɓaawo ardiɗo ɗum ko hunde shariyankore jon noon toɗɗagol aboubacre wona dalil muɗum wona ka alquran feeñi wonde ko oɗo alquran no yamiri wonde yo waɗe ardiɓe ɓe ɗofte na kadi ka sunna on no sappi sappande muutinde seeɗa kono feññigol toɗɗogol ko ijma o e masalaji goɗɗi goo e goɗɗi goo no ɗuuɗi o wi ɗo hada ɗum ɗo huwa tarifu l ijma'i ko ɗum ɗo woni andingol ko wiyete ijma ko fal ijma'u ko wiyete ijma huwa ɗum ittifaqu mujtahidi hadihi l umma ko fottugol e joomiraɓe fewtuɓe daraja ijtihadu ɓen hewtuɓe daraja tinnagol hadihi l ummati e ɗe mofte ɗo ɓe fottana ala hukmin shar'iyin e ñawore shariyankore ɗum ɗo woni al ijma ittifaqu mujtahidi hadihi l umma ala hukmin shar'i fi zamani min al azman ɗono yeddoda woɓɓe no inni ɗum gasata ko waɗi wono fewnɗo ni joni inne goɗɗum yantiɗo ko alano ñawore nde alano innama e tumbodire karama koɓen fof yo tumbodire karama koɓe ɓe konngol ngol hewti ɓen wawi arde ɓe fof ari nden karama koɓe guluji noga yo ari nder aduna o ɓe waɗa étude ko yani ko fof ɓe fottana ñawore mum ko ɗum ɗo taw si ɗum hara woni ijma hoɓɓe ini hara wonal ijma fi hon ɗum o gasa ɗoɗi karama koɓe goo wonɓe ka fulawaji kamɓe ɓe humpitanoke on habar e hoore ɓen ko kummaluɓe ena jamiat tahta al khiyam si ɓen no gasa si ɓen arino kamɓe na ko fotta ɗo koɓe na ɗum wonano feere maɓɓe nde no wawi ta fottuɓe ɗon ɓen woɓɓe goo ɓe wona d' accord kono ɓe suusali feññinde ɓe adi toon ihtimalat ɓe inni binan ala hadi l ihtimalat ijma ala wawata wonde mana gayru waqi wala yumkin wuqu'uhu
بينه نواي وند وبين نواي وند فيو صحابة ببهاري بدودا فانا فوق نوكو غوتو بيوني نواو نو وند kono no wawno wonde feno sahabaɓe e feno tabine kono ɓawo ɗum ɓay jawni ɓe sakitike ɗum wiye woɓɓe no Irak woɓɓe no Sham woɓɓe no Misra woɓɓe no Yaman woɓɓe no Khurasan woɓɓe biladu ma wara nahar woɓɓe hewto e Andalus ɓe no Afrique ga hono ɓeɗo fof wawata humpodirde on tumati wona téléphone woodi wona telex wona ɗum ɗo ɓe humpodira ɓe fof ɓe fottana hunde wotere wi ko yimɓe go tun wiyata ka menen ɗum ɗo menen ɗo men fottani ɗum na hujja e hoore ɓe wonɓe tonin to almim sen farli wonde wawi mofta ɗen karamakoɓe wuruduɓe ɓe wawi humpodirde ɓe fop hunde yanta ɓe fof ɓe fottana ñawore mayre haray woni hujja haray ɗum ɗon ko hujja ɓurɗo jogade doole e daliji ɗin fof o wi fa gawluna yani sharhu tarif fa gawluna ittifaq kharaja bihi ida lam yakun ittifaqun kayɓe fottugol nanodirgol ɗum ɗo yaltiri si tawi fottaka tummodirama kono fottaka wa gawluna mujtahidi hadi l umma kharaja bihi ulamau gayriha falaysu bi hujjatin ka wiya ɗon tinniɓe ɗe mofte ɗo ko mofte laaro ɗen ɗon ɗon ittintinni yaltini karamakoɓe ɗiya dinaji ma karamakoɓe ɗiya moftali ɓen ɗon koɓe moɓodirta ɓe halda ɓe fotta ɗum na hujja few wa kharaja bidhalika ahlu taglidi yaltiri kadi ittintinirama saabu ɗum ɗo yimɓe ñemboɓe ɓen ɓay yimɓe ɓen ko imma mujtahidun aw mugallid ko tinnotoɗo ɗaɓɓitana hoore mum yiitana hoore muɗum e ñembowo inna joni menen men iwtiri ɓawa mo ko mako ɗo wo ko ɗum iskin yimɓe gol ɓeɗo woodi joni noon ɗo innama mujtahidin tinniɓe ɓen haray ñemboɓe yalti fa innahum la yu'adduna min al ulamai bil ittifaq yimɓe ñemboɓe ɓen ɓen ɗon kontaka e karamakoɓe ɓen ɗum no fottana wa gawluna ala hukmi shar'i ka wiɗen ɗon ñawre sharia-yankore kharaja bihi ma law ittafaqu ala hukmi hissi yaltiri sabu ɗum si karamako ɓen ɗon wiya karamakoɓe fottani ñawore kono ko so'etende ñawore andirtende memugol inama ɗum ɗo no ñaaɗi ka ñaaɗa warino non no ñaaɗi ono kadi ko no wiɗo meme no ñaaɗi no ko amro hissi a hokku min aadi ma ɓe fotti e ñawore aada ko aada yaari e muɗum aada no yaari mo ñamali o weelete mo gongi o ɗanoto sifa hono ɗum fa hada la ibrata bihi ɗon ɗo tasa koye ala muɗum kontaki wiyata ko ijma fala budda an yakuna al ittifaqu ala hukmin shar'iyin feere ala se wiya ijma haray ko fottugol e hoore ñawre shariyankore ثم قيد المؤلف رحمه الله أهل العصر بأنهم الفقهاء defte kanko walli fi ɗon waɗɗo gimɗi ɗin on o tongi e yimɓe on zamanu ɗon wonde hara ko karamakoɓe ɓen karamakoɓe fiqhu ɓen fagala ay ulama il fiqhi wa hada yugni anhu qawluna ittifaqu mujtahidi hadi l umma ɗum ɗo o ɓeydi tun kono ko a wino ɗon ittifaqu mujtahidi hadi l umma ɗum ɗon yoni andama sina mujtahid oɗo ko fuqaha en won mujtahidun ulamaul fiqh dinama ɗo fiqhu noon nande mara ulamaul hadith yalti nder ton goy arayɓe nder ton ulamaul tafsir men yani fiqhu on no mofti ɗum ɗon fof a wona e mufassir wona usuli wona muhaddis tawɗe yani andiɗe no gande fof si inaɗa ko a faqih wi wa alayhi
ko e hoore ɗum ɗo fa innahu law ittafaqa ulama'u nahwi si tawi fotti joni karama koɓe nahwu ɓen ala mas'alati ma e mas'ala goo wonde alfa'ilu marfu masalan fa innaha no on mas'ala ɗon la tadkhulu natta fi hada tarif o tarif mo waɗɗen ɗo fa laysa lana bihim shanu en ala haaju e maɓɓe yattafiquna aw yakhtalifuna ɓe luutodiri ba maɓe fottu الفاعل مرفوع كاكو منصوب نكو حاج ما بدون كو لغه انا كو شريعه انكو دون ما بيني علماء الشرع هم الذين يعنينا قوله قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث قول كونغول ماكو جزء يودو بيت وحرمة الصلاة في الحدث harmugol juulude e tayre tawa koye tembete ko ɗum woni ko fanda ka gimol ɗo wi dahiru kalamil muallif ko feeñi kon e konngol e haala wallifiiɗon ɗo rahimahullah anna dalilaha wonde dalil harmugol juuludugol e tayre al ijma'u ko ijma wa laysa kadalik nanon woniri few bal daliluha annassu qabla al ijma dalil harmugol juuldugol e tayre hoore tembete ɗum ko ƴiyal tab woni dalil muɗum ko adi taw ijma fiɓagol e hoore mum kono ijma fiɓike noon qala llahu taala allah towɗon o wi ya ayuha alladina amanu ida qumtum ila lsalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn oɗo ɓenta ayatul wudu'i aya salligi on aɗa subahana taala wi ko onon yo gomɗimɓe si on immike iɗon faala juulude aɗa on juulude taw faghsilu loote wujuhakum geese mon ɗen wa aydiyakum e juuɗe mon ɗen ila almarafiqi ha ka coɓɓuli wamsahu maskum bir usikum koye mon ɗen wa arjulakum looton koyɗe mon ɗen ilal kabayn ha ka korɓulle ɗum ɗo ko yamirone fal amru bil ghasli nahyun ani tark yamirgol lootugol ngol woni haɗugol accugol lootugol ɓay tun yamirama salligagol woni haɗama angal salligi yamirama sontino juulude yo salligo ɗum ɗon holli no haɗa juulugol hara salligaki ɓe anna al amra bichey nahyun an diddihi ida kan lahu diddun wahidun yamirgol hunde ko haɗugol contraire mayre on si tawi ko contraire goto nde mari so minnima yahu haray no wawi si minnima taronku yaade so innima daro no wawi si minni ta jooɗo si minnima wowlu no wawi si minni ta fanku ɗum woni al amru bichey nahyun an diddihi in kan lahu diddun wahidun wa qala nabi sallllahu alih wa sallam kadi lanno maki la yaqbalu llahu salata ahadikum allah jaɓata julde goɗɗo e moɗon ida ahadasa si o tayrama hatta yatawadda ha o salligo wani wiɗa no kadi o maki la yaqbalu llahu salatan bi gayri tahurin allah jaɓata julde ko alda e laaɓal ɗiɗo ko nusus jaat ta'mur bi alwudu'i wa tanha ani salati bi gayri tahurin idan hada thabitun binnas wala hajata ila alqawli bi annahu thabitun bil ijma taban ijma on aroy ɓawo ɗum waɗi ina yegade fop fottani umma on fof no fottani alladina yu'taddu bihim innama umma no woodi e umma on ga ɓe konngol mum daratake goy fi ɓen ɗon lundike law khalafa arrafida al ijma la hada la yu'tad la yu'tabar mukhalafatuhum gayru mu'tabara ko ɓe wiyata menen no menen madhaba men on na ɗum yaari on haccitande mon toon madhab moɗon ko honto madhab moɗon e madhabu nasara talen kamen fayda ko seeɗa ni serti si tawi no serti si aɗa no wiye
إجماع كنتتاك لأن خالف فيه فلان وفلان وفلان وستاوي نقول كون بن دون كو be kongol mudum taskete ka ijma no wodi wobbe e misal se motto diri joni yewtama fay hunde in kono kaare ngarali ko den ankari bonare en halam dari kaare kadi ben kadi ko ben won don ala don fof ko gotu tawi woni ɗon ala ɗon fof ko gootu haray wonɓe ɗon ɓe ko ɓe waɗi kon non kontama ka idan ida khalafa fi l ijma man la yutaddu qawluhu fala ibrata bi mukhalafatihi jon noon masalaji no waɗi ɗi buy ɗi tabitira dalil ahad ko sunna fof fottoya e hoore mum haray woni ijma fi kala ka fuɗɗode ko tabiti ko ɗum wiyata mustanadul ijma on ko honto ɓe tuugi ha ɓe fottani koye ɗum ɗo haysi ko dalil lowɗo ɓe tuugi e ɓe fof ɓe fottani haray on non heeɓi doole haray on non heeɓi doole qala rahimahullah sikkagene oɗon واحتج بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها إذ خصصت بالعصمة واحتج حج نرامة دل نرامة بالإجماع دل الإجماع من ذي الأمة أي من هذه الأمة لمفتدو كم بدل نري إجماع لا غيرها ونا مفتالي قد قودي ونا لمفتدو لين تون كانيون